twatumiye umusaza wacu uri buze no kubibwira. Umusaza ugiye kutubwira twirwaneho ubwo yatangiraga, twirwaneho ya kera, kutubwira kuburambuye uko byagiye bikurikirana. Turakwakiriye umusaza. Yego. Uratangira wibwira abadukurikiye amazina naho wabaye ruguru kugira ngo babashe kukumenya neza. Yego. Amazina yaje nitwa Zarode Rwambuko. Ndi umusaza umaze imyaka myinshi cyane. Ndakuze, navutse mu mwaka w'1940. Mfite imyaka 86. Yego. Nabaye mu gihugu cyahari haruguru mu cyo hagati ahantu hitwa mu Mikarati. Uri umunyamikarati? Ndi umunyamikarati. Mu Mikarati ahitwa Kamombo. Ni mu kirere cyo mu Kamombo ariko ni muco hagati. Ni muco hagati. Niho natuye, n'ubu niho mvuye. Nagize imyaka myinshi cyane, nahageze mfite imyaka nk'12. Ndakurira, ndahashakira, ndahatura kugeza n'ubu niho nari ntuye. Mateka y'ibihe byabayeho bya mbere, twabayeho nyine dutuye dutekereje ngo buce nyine haduka icyago kiriho cy'abamayimayi, abajenesi bitwaga abajenesi. Rero n'ubu niko bacitwa, ni mayimayi, abajenesi. Yego. Kiza mu mwaka w'60, gitangira cyatangiye muri 62 na kabiri. Nicyo gihe mayimayi yabaye. Ariko kuza ihinduka abantu yanga ubwoko, cyaje ari icyama ngwize kwanga ubwoko bwacu yabwanze muri 64. Itangiraga guhinduka yica abantu, inyaga ibintu, abantu barahunga. Twama duhunga kuva Imirimba kugeza ku Gashya. Kiriya gihugu cyose nta muntu wari ukirimo. Mbese abantu bose barahunga, bahungira mu mashamba, bahungira mu Mushasha. Bahungira mu Mushasha, bamwe baje Baraka, abandi baje Buvira, abandi baje za Runingu. Kiriya gihugu cyose cyaba gisigara ari umwirare. Nuko abantu barapfa, inka ziranyagwa, ziraribwa aho byo. Bukeyega ku ngoma ya Mubutu amaze kubaho, noneho abaramutakira, bamaze kumutakira, abamutakiye abashefu barataka. Icyo gihe se mwari mufite abashefu? Icyo gihe twari dufite abashefu bayoboye amarokarite. Barataka, buri umushefu aho ari agataka, umushefu aho ari agataka. Ese uburyo mwatakaga duheza nk'umuco uburyo mwabikoraga? Twagendaga ku mushefu, ku musirikari wari uyoboye bamwe, kuko bamwe bari Baraka, bajaga ku musirikari wari Baraka. Yego. Abandi bari Buvira bakajya ku musirikari uri Buvira. Abandi bari nka mu Bibogobogo bakajya ku basirikari b'Ifizi. Bakajya nko ku mukoroneri bakamutakira, kuko aribo bari bayoboye abo basirikari. Bamaraga kumubwira ikibazo nyine, kuko twahunze tuhaye twidupfa. Ubuganga bwanjye bwica abantu, malariya wica abantu irabamara. Banagiraga n'ibitaro nta byahabaga. Abantu barapfa cyane. Abashefu baragenda barataka bati ntimwodusubiza mu gihugu. Abandi bati tukibasubizamo, twakibasubizamo gute kitarafatwa. Baratakaga batatse, baravuga bati tufatikanye muduhe intwaro natwe twirwaneho. Yego. Barabumvaga, babumvise baha intwaro, buri shefu bakamuha intwaro k'20 cyangwa 10, habe 10, habe 20 gutyo.
wavuze ko kugira ngo ijwi ryanyu rigere kwa Mobutu wari uyoboye Zaire icyo gihe kuko niko yitwaga iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubona uyu munsi muri icyo gihe cyanyu yitwaga Zaire. Ni ukuvuga ngo aba basirikare ijwi ryarazamuka rikagera kwa Mobutu. Barasabaga, bamara gusaba noneho abari abakoroneri basabwe bakabimenyesha abajenerali babo, abajenerali nabo bakabibwira perezida Mobutu. Kuki hatabaho kwiyorganiza ngo mwihuze murebe delegation mwokohereza Kinshasa ikaja kubavugira neza imbere ya perezida? Icyo gihe nta bari bahari bageragayo. Urumva mwari twari tukiri hasi cyane. Nuko murataka babaheza intwaro, baduha intwaro gatwanjaga kwirwanagaho. Ese ubwo mwamaraga guhabwa intwaro ni ukuvuga ngo buri umwe yahabwaga yiwe cyangwa bagiye baheza zike? Noneho bahamaga umushefu yaragendaga gataka bakamwaka abagiriye bazitwara. Abazanyega bakabaha intwaro zingana nuko bangana. Nuko yabazanye 20 bakamuha intwaro 20. Abazanye yazana benshi bakamuha nisha. Nuko bamaze kuziduhaga turazamuka tuva Baraka. Abandi bagenda bavazaga za Buvira bazamuka baje ku Ndondo ruguru. Abagore bose mubasiga mu Mushasha? Abagore tubasiga mu Mushasha. Turazamuka gatangiraga kurwana na Murerega yari harya hejuru mu bibira. Turarwanaga turayabakura. Tumaze kuhabakura bamaze guherera mu mashamba no yepfo yitombwe. Abagore barazamuka. Abagore bazamutse mumaze gufata agace kose ka Kimurenge tumaze gufata Indondo yose guhera mu Rurambo, za Bibogobogo, kugeza Mirimba. Abagiriye mwenyine murahafata? Abagiriye twenyine turahafata. Ni ukuvuga ngo kugira ngo muhafate byabatwaye igihe kingana iki? Kuvuga ngo tuhafata byadutwaye nk'umwaka n'igice. Umwaka n'igice? Twarwanye umwaka n'igice. Turahabakura ku Ndondo turahafata. Hanyuma aho hantu ndayifuza ko twohatinda kugira ngo tuhabaze ibibazo. Ese ko abasirikare bari bamaze kubahiza intwaro kandi byemejwe na leta, ntibabahaye abasirikare ngo muzamukane nabo babafashe kurwana urwo rugamba? Ntabo baduhaye, baje kuzamuka nyuma tumaze kuba abasirikare nabo. Tubasanga mu mashamba yitombwe. Ariko ruguru hariya ku Ndondo twahafashe twenyine. Hanyuma ubwo kugira ngo mufate ni iyihe strategy, ni ubuhe buryo mwakoreshaga kugira ngo mugabe ibitero ku mwanzi abajenesi cyangwa se icyo gihe bitwaga ngo ni Mayimayi Murere? Uburyo mwakoreshaga mukabatera mukabanesha kugeza igihe mwabirukanye mubaherereza mu mashamba, mwakora gute? Inshusho woduheza uburyo mwakoraga urwo rugamba ni gute? Noneho gatwazaga duhamagarana, yabegeranye, abashefu begeranye abagiriye begeranye, tugahamagarana. Noneho nk'umushefu nk'uri kwa Ntayoberwa agahamagara uri kwa Rutegerwa, bagahamagara uri kwa Mitabu, tugahura. Twamaraga guhuraga tugatera. Nta bikoresho by'itumanaho mwagiraga? Nta bikoresho by'itumanaho twagiraga. Nta byombo twagiraga. Mwakoreshaga amaguru yacu n'akanwa kwandika inzandiko, cyangwa se tugatuma umuntu akagenda akagera ahantu. Ariko abagiriye uburyo mwayoboraga ni ukuvuga ngo abashefu nibo babiraga ba viongozi? Twagiraga ba viongozi, bagiriye bagiraga ba viongozi ba chef de peloton. Bayobora nyine abagiriye. Nuko ubwo warugeze aho uvuga ati murafata Indondo yico hagati ndagira ngo na Minembwe. Ariko icyo gihe mwari mutaragera za Mirimba? Twatugeze twagarukiraga mu Rugezi. Mirimba hari akiri muri Polo. Na Mibunda mwari mwarayifashe? Na Mibunda twarayifashe. Ubwo mumaze gufata ibyo bice byose by'Imurenge, Indondo, Rurambo, Minembwe, icyo hagati, Mibunda na Bibogobogo, mujya kwinura
abadamu bari barasigaye mu mushasha n'abana n'abana turabinura baraza baraturaga baratekana igihugu kirongera kirubakwa igihugu kirongera kirubakwa tugituramwo tugira amahoro hanyuma ibyaje gukurikiraho nyuma y'uko abagiriye bafashe akarere k'Imurenge ni ikihe cyaje gukurikiraho cyaje gukurikiraho tumaze gufata ico gihugu abagore batekanye n'abana baraduhamagaraga baratujana gatuba abasirikare muhamagarwa n'abasirikare babandi batanze za ntwaro bamwe bakaza binjiriragaho bari abanyabuvira binjirira Buvira aba natwe abanyefizi tuje Fizi abanyabibogobogo baje Baraka twese baratujana tuba abasirikare ariko mbere y'uko mu abasirikare babanje kubakoresha amahugurwa mbere kuko tuba abasirikare nta yandi mahugurwa twayakoze tugezeyo mumaze kugera mu gisirikare tumaze kugera mu gisirikare no badukoresheje amahugurwa ese dusubiye inyuma kugira ngo mukore ikigiriyeho nta mahugurwa mwakoze ntayo twakoze iyi mbunde mwari musanzwe muzizi twaze bukeya umunyamurenge ntaza yiga imbunda iryo naryo ni irindi rishasha ati umunyamurenge ndiyiga imbunda umunyamurenge ntaza yiga imbunda ni ukuvuga ngo ziba ziri mu maraso ziba ziri mu maraso n'intwaro umunyamurenge n'intwaro baza bayikwereka rimwe umenya kuyifungura ukamenya kuyifunga ukamenya kurasa ariko se intwaro mwakoreshaga icyo gihe ni bwoko buhe imbunda twakoreshaga icyo gihe zari ubwoko bubiri zari nk'ubwoko butatu yego hari ubwoko bumwe baza bita imizeri irasa amasasa 5 ndayibona ariko ukazugarura ibano rikuramo ni ukuvuga ngo urarasa ukongera ugakokinga ugakuramo ibano ugasubira ukinjiza irindi sasu ugasubira ukarasa ugakokinga ugakuramo ibano iragoye ubwoko bwitwa umuzeri aho hakaba imbunda izi za Kalashnikov izi ziriho bita za Semuji ndazibona izo zari zihari nazo hariho izindi za Poitrante ze bazaga bazita za Belgique zikarasa amasasi 10 ariko ikaba automatique ikatibana yonyine yego aho hakaba na fare bazaga bazita nazo zo muri Belgique z'imikara fare karayi karayi ikaja mu masasu 25 nayo ikarasa automatique igakuramo ibana yonyine izo nizo mbunda twakoreshaga hanyuma muba abasirikare ba Mobutu aribo bazayire abo banyamurenge bakunze kwita ngo ni Katanyama ese mumaze kuba abasirikare ni hari uwo tubwira ibice wagiye gukoreramo tumaze kuba abasirikare twakoreye mu bice byinshi kuko twazaga mayimayi zari henshi mayimayi zabaga hariya zarinjiye muri bibira byitombwe cyane nibyo byari zarasayemo twarabikurikiraga twageze ahantu hitwaye Bora iyo Kabila yari yaragiye niyo Kabila yabagaye Bora Laurent Désiré Kabila twakoreye twazaga tuje kumutera tukajana n'abasirikare tujayo turamutera turatumukurayo baje muri Tanzania turahava tubakurikira mu ishyamba ry'itombwe hitwa mu Rubumba ndahazi tubakurayo tubajana muri ndeho kuri y'itombwe epfo y'itombwe hitwa Imagenda naho tubakurayo turabajana turabarutsa Kirembwe baraheka nanjye sinamenye iyo bahekeye barahunga bava ubwo muri abasirikare ba Mobutu ubwo turi abasirikare ba Mobutu igisirikare wakimazemo igihe kingana iki igisirikare nakigezemo iminsi myinshi nakigezemo imyaka 6 imyaka 6 simike uhangayitse uri umusirikare kandi wa Mobutu ni imyaka myinshi cyane wakoreye nta bice by'umushasha wakoreyemo ibice by'umushasha nakoreye Kazimiya na Mwenga
na Warungu na Kabambari na Kirembwe. aho hose wagiye uhakorera? Aho hose nagiye mpakorera. I Bukavu ndi wahakoreye? I Bukavu niho nari ntuye Panzi. Ipanzi. Uri umusirikare? Niyo yari kamiliteri. Ubwo nyuma y'imyaka 6 umusaza wacu ava mu gisirikare asubira mu buzima busanzwe mu bice by'umurenge arongera yorora inka. Nyuma yo kuva mu gisirikare wakomeje akazi ko kuragira? Nakomeje akazi ko kuragira no guhinga. Habaye nyuma kandi turasubiramo. Usubira mu gisirikare? Subira mu bugiriye kandi. Aho ni giheke? Aho ni mirongo burya mukotanyije 1996. Nabwo wasubiye gutora intwaro? Nasubiye gutora intwaro. Mufatikanya na Mukotanyi. Ico gihe abo basirikare babita ngo ni AFDL. Ariko mu bundi buryo bari Inkotanyi? Bari Mukotanyi niko twabitaga twebwe. Murafatikanya murasa ingabo za Mobutu hamwe na Mayimayi, murasura nabo mubaroza mu mashamba? Turasura nabo binjira amashamba, turarwana nabo kandi kugeza bakutse bavuyeho. Noko ese naho wari umusirikare cyangwa wari umugiriye? Nari umugiriye gase nahembwa. Twirwaneho. Abagiriye ni twirwaneho ya none, ariko icyo gihe nyine bitwa abagiriye. Giriye ngira ngo ni ijambo ry'igifaransa, donc ni abantu bari mu bahanganye bari mu babarwanashaka. N'abarwanashaka badahembwa. Arakoze cyane. Reka twibutse abadukurikiye kwa hari kuri Minembwe Capital News. Turasaba abatarakora subscribe kwikora, like, share na comment. Acu hamwe n'umusaza turimo turaganira twirwaneho ya kera, nubwo bayitaga bagiriye, ariko niyo twirwaneho ya kera yatangije kurwanirira umunyamurenge, kuko abanyamurenge nta kindi bazira, barazira ubwoko bwabo. Ibyo urabivuga hiki kubera iki ibi bintu bikomeza kwirepeta bigaruka? Umunyamurenga higwa bukware, ubona biva kuki muzehe? Biriya bintu birava ku ishari. Ku ishari bari abantu duturana batwanga, batadukunda. Yego. Kubera kuko twebwe tuzadusa n'abazungu kuri bo. Kuko ibyo turya twebwe turabirya ari ibyacu dutunze. Ibo bajya kurya bakarya ibibaruhisha. Kubona ibintu kwabo ni ukwimba mu kuzimu. Yego. Yaza kubona 100 akaribona yiyisha icyuya. Faranga 100 arazibona yiyisha icyuya, ari ageze kabiri mu ipori mu mazi aha yashaka. Ariko umunyamurenge we azabona 1000 mu gitondo kimwe. Yego. Bakage ni ishari baza batuziza. Donc kubwiwe ati nta kindi umunyamurenga azira, arazira ubutunzi bwe Imana yamuhaye. Hari n'abavuga ko bazira amashuri. Bazira isura yabo uko basa. Kusaga kuko dusa. Ko ntidusa nabo. Yego. Kandi ntitwanavuye hamwe. None se twese ntituva kuri Adamu muzehe? Bamwe bavuye mu psi. Ubaye nka wa muzungu wavuze ngo abantu b'Abanyafrika bakomoka mu ngende. Niko wogo yarababonye nawe bamwe bakomoka mu ngende. None abanyamurenge bakomoka he? Abanyamurenge ni ibiremwa byarimwe bikomoka muri Adamu. Uti nta kindi umunyamurenga azira, arazira ubutunzi bwe. Ari ni nayo ntambara kuri uyu munsi umunyamurenge yashoweho, kandi ayishogwaho n'amoko menshi yo muri Kongo. Rero naje ngo amoko menshi, n'amoko yose ari muri Kongo, usibye gusa umututsi n'urwanwa ashorwaho ububasha bwose bwa leta,
ifatikanije n'abarundi n'ibindi bihugu byo mu karere birimo Tanzania na za Malawi n'ibindi. Ibyo byo bivugaho kugira ngo n'andi moko iyo mu bindi bihugu abashore w'intambara byo bivuga hiki. Ari amoko yose ari amoko yose n'amoko y'izo nyamaswa yanga umuntu witwa umututsi. Donc ni intambara ya Bantu n'abanirotike batuziza uko twaremwe baza babona ko tudasa nabo tuzubona we ko ari udutisi bagira n'umutima w'abantu. Niyo mpamvu badushoraho intambara ntiduhuye dusa. Hanyuma iyi ntambara ko mwayirwanya icyo gihe kandi muyirwana igihe gito, umwaka wavuze ko mwayirwanya umwaka n'igice. Twayirwanya umwaka n'igice. Mutsinda abajenesi bose kuko mwabitaga icyo gihe aribo Mayimayi, Murere. Ariko iyi ngiyi urabona ko yo itwaye igihe kirekire. Ndakeka ko yatangiye muri 2017 kugeza kuri uyu munsi wa none intambara iracyahari. Icyo gihe amayere mwakoreshaga icyo gihe niho tubwira kugira ngo naba babumvireho bahere ko bamenya amayere bakoresha kugira ngo babashe gutsinda nabo mu gihe gitoya. Noneho icyo gihe twarwanaga twebwe umunyamurenge wese yari umuntu umwe. Yego, yari umuntu umwe, twari duhuje umutima tudacanirana inyuma. Yego, ariko ubu nyine nk'uko umuntu arimo kubibona ubu abanyamurenge bacitsemo ibice byinshi, barimo ibice bibiri. yego, hari abanyamurenge biteye ziriya nyamaswa, abo ngabo nibo barimo kubaha imbaraga. Twagiraga ibanga rimwe, yego, tukarwana dufite ibanga rimwe, ijambo ari rimwe, inama ari imwe. Ariko ubu nyine igituma intambara itugoye kuriya bacitsemo, bamwe bari muri rwa ruhande rwa ziriya nyamaswa. yego, nibo barimo kugambanira abandi. Ziriya nyamaswa zikamenya icyo abari barwana nabo, icyo batekereza n'icyo bakeneye gukora. Bariya nibo barimo kurwa abanyamurenge, barimo kurwanywa n'abandi banyamurenge. Nicyo cyatumye intambara iramba. Uvuze ko impamvu intambara irambye dore ko inamaze imyaka 10 kandi mu cyerekezo abantu babona, urabona ko intambara igihari ntawe uzi igihe ishobora kuzarangirira. Uti nta kindi gituma iramba nuko mu banyamurenge harimo amacakubiri. Bamwe biyita ko bashigikiye leta, utabandi bakarwana barwanya uwo mwanzi. None ko icyo gihe mwahuzaga imbaraga, ububasha, mugahurira ku kintu kimwe, niki cyokorwa kugira ngo abo banyamurenge babashe kugaruka nabo barwanira hamwe n'abandi? Simbizi umutima bafite ubu nyine, ndimo kumva umutima wabo nkuko numva bavuga, ndimo kubyumva bavuga ku audio, kumva bafite umutima utogaruka. Simbizi n'Imana gusa yonyine yobikora. Ariko umutima wabo warahabutse. Nk'abamwe barimo kumva ba Kongoro, ko numva umutima wabo utogaruka. Sinzi iyo wari wenyine icyo bikora, baravuze ngo izina ni wo muntu. Yego, Ikongoro nyine, igikongoro ni ikintu kidafite n'ikibiriti kidafite, icyo bazabita igikongoro ni ikibiriti kidafite imyambi. yego, nicyo gikongoro. Nawe kuriya ndimo kumva avuga atagifite ibintu muri we, nta mutima gifite muri we, aravuga ibyo atazi nawe. yagiye mu yindi si. yagiye mu yindi si. Kabona nk'abameze kuriya, nka kuriya kwiwe, nimba abenshi bameze nka kuriya, ko ndabona batogaruka ntacyo bakiza. Sinkibizi n'Imana yonyine yobikora. None mutabaye umwe, urabona intambara izoshira kuko? Tutabaye umwe, n'Imana gusa izoyikiza, ariko irakomeye. Irakomeye. Ariko mwisho ikinyoma kizoroha giheke. Ubundi abahanga banavuga kuko
ikinyoma kidashobora guhinduka ukuri. Ikinyoma ntabwo cyozohinduka ukuri, kizoroha giheke kuriya bizoroha birahekane. Reka tugane ku musozo, ndabona iminota yacu ikomeje kwicuma hano imbere ya kamera ya Minembo Capital News. Umusaza wacu reka tumusabe kugira ngo agire icyanyuma avuga tuze gusoza ikiganiro cyacu. Hari ikindi wibuka? None yaba byari bishobotse kabariya abantu bahindutse kuriya, yego, yaba byari bishobotse ngo bagwirwe inama ngo bumve, yaba bari bakira abantu bumva biriya bahaye bakora sibyo, ko barakora ibintu nabo batazi. Urebye yaba bari abantu bafite nk'ibitekerezo bigazutse nuko baza batubwira ngo barize, ariko tugasanga byarabafanye. Yego, yaba bari bashobotse ngo bagirwe inama baveyo, bareke kuguma gusebya abandi kuriya no kuguma konona ubwoko, ngo bemere bagaruke, ngo barangize icyakuye nk'abariya bagabo. Nk'uriya mugabo General Masunzu yari umugabo uzwi muri leta, ariko nta cyaha yakoze muri leta tuzi, ntacyo tuzi yakoze muri leta, ariko ejo bundi baramufashe bamukuramo tutazi icyaha yakoze. Kubera iki? Kubera kuko ari umunyamurenge. yego, bamuziza umunyamurenge, nta cyaha tuzi yakoze muri leta, ariko bamujijije ubunyamurenge. Baramwanga bamukuramo. Nk'Agasita waje hari Buvira ejo bundi, yego, baramwanga nta cyaha yakoze muri leta, baramwanga bamujijije iryo zina ry'umunyamurenge. Nabi yaba bari bazi ko bazorizira, bagarukaga bakagirwa inama bagahura n'abandi bagasaba imbabazi bakaba bamwe n'abandi. Ariko kuko batazi icyo kintu ngo bakirangize kandi bakiruza, sinzi uko bameze, bari bakwiriye kureka. Arakoze cyane.